Diama ntibikiri ibanga Julian Alvarez umukinnyi w'ikipe ya Atletico de Madrid ndetse n'ikipe ya Argentine nk'ikipe y'igihugu nyuma y'umukino bakinagamo n'ikipe y'igihugu ya Austria bamaze gutsindamo ibitego bibiri mu ijoro ryashize yatangaje amagambo akomeye cyane yabishyize ku mugaragaro byose ubu ntibikiri ibanga ntibikiri amazimwe byose yamaze kuba abishyira hanze. Ndakuramukije cyane igitondo cyiza urakaza neza ku muryango wa Dako Sport yabo ukomeza kugenda kugeza amakuru ya siporo umunota ku munota kandi n'amakuru meza agezweho. Dufite amakuru menshi cyane muri kino gitondo ariko reka duhere ku makuru ya Julian Alvarez waje kuba abishyira ku mugaragaro. Turaza kuyavaho turajya kuri Aurier Chouamini, Real Madrid, Manchester United n'ibiki biri kuvugwa kuri uyu mukinnyi. Ese Manchester koko ikomeje kugenda yifuza cyangwa yishimira Aurier Chouamini? Turayasohokaho tunyarukira kubo bita inkuru ikomeye cyane mu ikipe ya Arsenal iri kugasongeraho Morgan Rogers uyu muwinga ndetse na nimero 10 muri Arsenal ngo bari kumwappreciatinga cyane ngo nayo nkuru ya mbere iya kabiri iya gatatu iri muri Arsenal. Turasoreza kuri Barcola ese bimeze bite? Reka rero nkubwire niba wumva ukunze ibyo turimo turabahereza muri iyi minsi cyangwa se uyu munsi cyane kiganiro gikunze cyane kora subscribe duhe igitekerezo cyawe cyo ubona twakongeramo sharinga likinga kugira ngo ibi biganiro bijye bigenda bikugereraho igihe tanu kwa tanu. Reka rero tukwanzike bamwita Julian Alvarez uyu ni umukinnyi w'ikipe ya Atletico de Madrid kugeza kuri izi saha ndetse n'ikipe ya Argentine y'igihugu hariya muri Amerika bari gukina igikombe cy'isi. Mu ijoro ryashize nibwo yatangaje amagambo akomeye nyuma yuko bari bamaze gukina umukino n'ikipe y'igihugu ya Austria bamaze kwitsinda ibitego bibiri ku busa byose bya Lionel Messi warakoze n'uduhigo nk'uko nabibakoreye mu kiganiro cyashize. Julian Alvarez aragira ati ibi bintu byose mureke noneho ngiye mvugisha ukuri mureke ndeke kubihisha ikintu gikomeye cyane ngewe ndumva nifuza gusohoza inzozi izanjye ndumva nshaka gukabya inzozi ibi ngibi ntibikiri ibanga ndifuza kwimuka nkajya mu muryango wundi. No kuvuga ngo ayagize ati mbabwije ukuri reka ndeke kubigira ibintu by'ubwiru. Naganirije umuryango w'ikipe ya Atletico de Madrid nkubwira ko nifuza gusohoka muri iyi kipe nkerekeza mu yindi kipe kandi vuba. Julian Alvarez yakomeje agira ati rero Atletico de Madrid igomba kubyumva, Atletico de Madrid igomba kunyumva, ndumva nifuza gusohoka mu muryango w'ikipe ya Atletico de Madrid. No kuvuga ngo rero aya magambo Julian Alvarez yatangaje ari kugaragaza ko n'umukinnyi umaze iminsi urimo uvugwa mu ikipe ya Barcelona kandi cyane n'umukinnyi Barcelona ikomeje kugenda ya appreciating kandi nanone n'amakuru ari kugenda asohoka cyane avuga ko Julian Alvarez yamaze kumvikana person terms ibisabwa ku mukinnyi n'ikipe kuba yakerekeza mu kipe ya Barcelona ngo yamaze kuba yabyumva rwose yanabyumvikana. Igisigaye ni club ebyiri Atletico de Madrid Barcelona kumvikana ese birasaba iki kugira ngo birangire ino deal irangire. Naho kubijyanye n'umukinnyi we ngo yamaze kuba abyemera. Iyi kipe ya Barcelona yatanze miliyoni 100 mu byumweru bishize bazitera utwatsi hategejwe kumenya ese Barcelona izagaruka itanga andi mafaranga ariko nanone ntago turi bubyibazeho. Barcelona igomba kuzagaruka igatanga indi bid cyangwa ubundi busabe ikareba ko bwemerwa n'ikipe ya Atletico de Madrid. Ubundi uyu mukinnyi witwa Alvarez wamaze gutangaza none yabivanye umubwiru yabishyize on public yatangaje ngo ndifuza nabwiye Atletico ko ngomba gusohoka mu iyi kipe nkajya mu yindi kipe kandi vuba. Iyo kipe rero ni Barcelona. Ubu rero icyemezo kiri hagati y'ayo makipe yombi mu gihe cyose Barcelona izuzuza ibisabwa kuri uyu mukinnyi Atletico Madrid ikabyemerikana byakira bizahita birangira uwo bita Julian Alvarez yinjiye mu muryango w'ikipe ya Barcelona bivuye mu mazimwe bivuye muri bya bindi wakita kuba rumors bikajya noneho mu buryo bwa nyabwo nkuko ba Gavi ndetse n'abandi bakinnyi b'ikipe ya Barcelona bose bakomeje kugenda batangaza bati umukinnyi twumva twasinyisha kandi bikatunezeza ni Julian Alvarez. Ese ubusatirizi bwa Rafinha, Gordon, Julian Alvarez, Lamine Yamal, inyuma yo muri Mediana harimo Pedri, De Jong ndetse na Dani Olmo cyangwa Fermin Lopez. Ubusatirizi buzaba bumeze gute mu mwaka utaha? Gusa ntabwo tugomba kwibagirwa ko nubwo Barcelona kwibanda kuba ataka cyane
igomba no kugura abadefanseri kubera ko defense centrale yayo isa nkaho iyandagaye. Iyi rero ni inkuru ikomeye cyane ya Julian Alvarez witangarije ko yifuza yanabibwiye ikipe ya Atletico de Madrid gusohoka. Iyi ni inkuru ya kadasa, ni inkuru ikomeye cyane, ntibikiri ibanga noneho bwite nk'umukinnyi Julian Alvarez yamenye umuceri yaciye amazimwe. Bamwita Aurier Chouamini. Nkuko bakomeje kugenda mukurikirana ibiganiro kuri Dako Sport Hub, twagiye tugenda tubibaganiriza, hari amakuru menshi twagiye ducishamo Aurier Chouamini, ese Manchester bimeze bite. Murabizi neza ko no kuri Dako Sport Show za TikTok, Instagram hose twagiye tubakorera zino nkuru, ariko none kugeza kuri saha ndagira ngo nkubwire ngo Aurier Chouamini muri Manchester are very interested. Numango uyu mukinnyi Manchester uyihaye option yo guhitamo, ukayibwira uti hariya ngo uyu mukinnyi ese ubona neza ko yagusimbura Casemiro. N'umukinnyi wa mbere kuva mu kwezi kwa 4 no kwa 5 yakomeje kugaragaza ko niwe mukinnyi waza gusimbura Casemiro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kubera iki? No mukinnyi mwiza ku nimero 6, ari ku rwego rwiza, ndetse amaze kugira experience idasanzwe, uburyo bwo kumenyera imikino ikomeye, amaze kuzamura urwego. Rero kwita mwinjira mu kipe ya Manchester United akaza gushimbura Casemiro, kuvana umukinnyi muri Real Madrid ukamujyana muri Manchester, ni ikintu kigaragaza ko waba ukoze igikorwa kitarimo cya kintu cyo kuva hejuru ujya hasi. Ni urwego ku rwego, ndetse ni n'umukinnyi ubuje wizeye neza ko agomba kwita aderivaringa. Ni ukuvuga ngo rero kugeza kuri saha ikibazo cya Aurier Chouamini na Manchester ndetse na Real Madrid gishamikiye mu buryo bubiri. Aurier Chouamini ni umukinnyi muri Real Madrid bifuza kuba basohora. Kubijyanye n'umushahara we ndetse n'ibyo atangwaho, ni ikibazo gikomeye cyane ku ruhande rwa Real no ku ruhande rwa Manchester ishaka kumugura. Bishobora kuzateza imbogamizi. Ese tuzashobora kuba twamuhereza aya mafaranga ko turi kwikura mu buryo bwo guhemba amafaranga menshi cyane muri Manchester United? Sinzi neza na Manchester zabaza kukigarantisa cyangwa kabasha kugikoraho, bikaba byashoboka. Icyo ni icyambere. Icya kabiri nanone na amafaranga agomba kumutangwaho kugira ngo ave muri Real Madrid ajye mu muryango w'ikipe ya Manchester. Bisobanuye iki rero? Iyi deal igomba kubaho, niba yanabaho cyangwa se nibizakomeza kubaho, cyangwa se niba Manchester kigumyemo kubera ko batona aribo bisa nkaho biri kugorana. Matheus Fernandes we ntiwakwizera ko ari umusitatu uhoraho cyane, ni umukinnyi wo kuza kuba promising player n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye nk'ibyo. Chouamini we ni umukinnyi wayituza ukahita ati uyu mukinnyi yaje kuderivaringa. So nikomeza kubaho rero, Manchester na Real Madrid bagomba kuganira ku izo ngingo ebyiri, ku kijyanye na personal terms ku mukinnyi, harimo imishahara, harimo ibintu agomba kuzatangwaho n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikindi bakaganira ku buryo azagurwamo ava mu ikipe ya Real Madrid ajya muri Manchester. Ibyo rero bizagenwa na Real Madrid niba izemera ibyo Manchester izaba iri gutanga, cyangwa se niba Manchester izatanga ibyo Real Madrid izaba iri gukunda. Niba iyo deal igomba kuzaba ihapeninga, ni ugutegereza tukareba igihe cya transfer kuba kizajya ku itariki 3 z'ukwezi kwa 9. Ni ugutegereza tukareba niba koko bizarangira kandi neza bibayeho. Haracyarimo igihe. Deal nk'izi ngizi zikomeye zikunda kugorana no gutindamo, bijyanye no kuganira n'umukinnyi, kuganira n'abagenti be, kuganira n'ikipe uzamuvanamo, ibizamutangwaho, byose no kubyigira umushinga muzima kugira ngo ku mpande zombi hatazabamo n'ibihombo. Iyo ni inkuru ya Aurier Chouamini ku bantu bayibazaga mu ikipe ya Manchester United. Niyo ni gutya imeze, nuko nta hantu mbabeshye, nuko bihagaze. Resources no kuba kwa Fabrizio Romano n'ibindi binyamakuru nka Marca. Tunyarukiye ku mukinnyi bita Morgan Rogers. Iyi ni inkuru mu ikipe ya Arsenal ikomeje kujya ku gasongero. Ni inkuru ikomeye cyane utagomba gucika habe na gato. Ariko mbere na mbere ndagusaba gusubscribinga niba ukomeje gukunda ibyo turimo turakora. Sharinga, likinga, shyiramo n'igitekerezo cyawe. So Arsenal ivuga ko niwe mukinnyi wa mbere kuri shortlist, akaba n'uwa kabiri, akaba n'uwa gatatu kugera kuri 5 bifuza kandi cyane muri mercato ya summer. Mikel Arteta ngo yishimiye Morgan Rogers. Projet Arsenal ahantu igeze irabona ko iburamo Morgan Rogers. Ni ukuvuga ngo kugeza kuri izi saha barimo baragerageza igishoboka cyose. Bagerageje kuganira na Morgan Rogers mu buryo bumwe cyangwa ubundi, conversation, bagerageza gukorana ibiganiro, personal terms, bumvikana kuri bimwe bigiye bitandukanye. Ariko Aston Villa niyo ifite ibiganza byayo mu iyi deal. Kubera iki? Irateganywa ko igomba gufungura iyi deal. Icyambere,
kwifungura ukemera amafaranga Arsenal izatanga cyangwa ugaca amafaranga. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, Morgan Rogers akemera akavuga ati njyewe ndaza muri Arsenal. Gusa ntarava aho ngaho, uyu Morgan Rogers ngo yishimiye neza projet y'ikipe ya Arsenal. Kubera iki? Ikipe imaze imyaka 3 ihanganira igikombe, iba iya kabiri. Ikipe yagitwaye muri uyu mwaka, igera finale ya Champions League idatsinzwe. Ikipe ikomeza kugaragaza ko projet yayo iri kugenda ikura kurusha uko igenda isubira inyuma. Ni projet ya Morgan Rogers yumva yakirukiramo kandi yajyamo, bikaba byamufasha kuzamura urwego rwe rw'imikinire. Kandi ikindi kirenze kiganagaragara nuko azaba agiye muri projet izaba yishimiye kuba imufata nk'inkingi ya mwamba. Nukuvuga ngo Arsenal ifite ikibazo cy'umuwinga w'ibumoso. Hariya kuri nimero 11 hakenewe umuwinga Martinelli na Trossard, biragaragara ko ntago bizewe cyane. Uko byagenda kose hagomba gusohokamo umwe undi akinjira. Niba ari Trossard sinzi, niba ari Martinelli uzavamo amafaranga wenda sinzi, gusa Morgan Rogers yizeye neza ko yinjiye muri Arsenal waba ari umwanya mwiza wo kwinjira mu ikipe agiye kuderivaringamo, kandi ikipe iri mu bihe byiza byo kuderivaringa nayo bwayo no gutwara ibikombe. Ni umushinga mwiza urutuwe yarayimo, niyo mpamvu Morgan Rogers adashobora kuba yakanga kwinjira mu kipe ya Arsenal. Arsenal rero ngo iri kugerageza uko ishoboye kose kuri Morgan Rogers, ngo niyo nkuru ikomeye cyane, niwe mukinyi barambirijeho amaso, niwe mukinyi bitayeho cyane muri Mercato kugira ngo bamusinyishe, barebe neza ko bakiyubaka noneho rwa ruhande rwa rufite ikibazo muri iyi myaka rubashe kuba rwaba ruringanira n'iyindi myanya mu kibuga, noneho barebe ko bakomeza kugenda baderivaringa bashaka ibikombe muri umuryango w'ikipe ya Arsenal. Mikel Arteta ngo yishimiye cyane ko yazamaze kubona uyu mukinyi bita Morgan Rogers kuva mu ikipe ya Aston Villa. Iyi rero ni deal nini nkuru ikwiriye gukurikiranwa muri iyi Mercato y'isama. Tugomba gutegereza tukareba ese Morgan Rogers ari buze kwinjira mu muryango w'ikipe ya Arsenal avuye mu ikipe ya Aston Villa, cyangwa biri buze kuba bifairinga. Ntago ariyo yonyine iri kumwifuza, hari amakipe menshi cyane ari kureba kuri iyi tara y'Abongereza. Morgan Rogers Arsenal rero ngo niri kugasongerwa, kandi ndani internal ngo ni umukinnyi wa mbere, umukinnyi wa kabiri, umukinnyi wa gatatu kuri short list bari kwifuza kuba bakinjiza muri iyi Mercato iyo muri iyi sama. Uwo ni Morgan Rogers afana ikipe ya Arsenal. Mukomeza kugenda mubishyira mu mutwe, ntago nzabima inkuru, nzajya nzibagerezaho igihe umunota ku munota. Dusoza, bamwita Barde Barcola. Hari amakuru ari kuvugwa ko Paris Saint-Germain ngo itazamusohora. Amakuru ya nyayo nahawe no bita Fabrizio Romano, umunyamakuru udasanzwe cyane, umunyamakuru ukubita inkuru kavuga ati iyi nkuru si igihuha, iyi nkuru irizewe cyane. Ni umunyamakuru amaze gutangaza ko ngo ibiganiro bijyanye na Barde Barcola na Paris Saint-Germain byo kongera amasezerano muri iyi mpeshyi cyangwa se muri iyi minsi ngo byamaze kuba bifairinga. Kugeza kuri izi saha ntago byakunze. Barde Barcola na Paris Saint-Germain ntago amasezerano azaba yongezwa hagati y'impande zombi. Biri kuvugwa gute rero? Arsenal iracyari kuri Barde Barcola. Arteta aramwishimira, abona ko ari umukinnyi mwiza yakoresha muri projet ye ahigeze. Icya kabiri, Liverpool don't forget ntago iribagirwa ko Barde Barcola imukeneye, nubwo iri kuri Yandio Mande yamaze kwinjiza Munoz. Nukuvuga ngo uko byagenda kose Barde Barcola kuri shortlist ya Liverpool aherereyeyo. Ari amakipe yombi ari ku appreciatinga uyu mukinnyi w'umufaransa ukina ikipe ya Paris Saint-Germain ndetse n'ikipe y'igihugu y'Abafaransa. Nukuvuga ngo rero uyu Barde Barcola birimo biravugwa yuko mu gihe cyose hari impinduka zindi zizaba zibayeho kuri Mercato muri Paris Saint-Germain ku myanya y'imbere, kuko Paris Saint-Germain iri kugaragaza ko iri gushaka kugura ku myanya y'imbere ndetse no mu bwugarizi, niho hantu hambere ya focusinze. Birimo biravuga ko uwo bita Barde Barcola muri iyi sama bifite amahirwe menshi cyane kugeza ku rugero rwa 70% ko agomba gusohoka mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Bijyanye n'iki? Barde Barcola yatatse iminota mike yo gukina muri Paris Saint-Germain, yatatse kutagenderwaho ndetse no kudakoreshwa nk'umukinnyi wa nyawe, kandi ngo ibingibi bituma ataba we wa nyawe, atabona umwanya mu ikipe y'igihugu y'Abafaransa, bigatuma n'urwego rwe rudakura ngo rwegere hejuru. Barde Barcola rero numwe mu bakinnyi tugomba kwitega muri transfer Mercato y'isama ushobora kuza gusohoka
muri Paris Saint-Germain akaba yakerekeza mu makipe ari kumwifuza, especially hari amakipe ari kugasongero cyane, Arsenal, The Gunners ndetse na Liverpool ngo nizo ziri hejuru cyane mu kwifuza cyangwa se kuba interested kuri uyu mukinnyi witwa Bade Barcola. Ayo ni amakuru rero aryoshye cyane muri kino gitondo. Nagira ngo nkusabe ko ujye yibuka kubyuka usenga Imana. Subscribinga rero, sharinga, likinga, duha igitekerezo cyawe cy'icyo ubona twakongera muri cyo twahindura. Ikindi ndagusaba gukomeza kubana n'Imana, Imana ikomeze kubana nawe muri kino cyumwe cyose turimo tugendanamo umunsi ku munsi. Ariko ndakwibutsa ko keep in touch, amakuru ya siporo yo nakagaruka. Uyu nguyu ni Dako n'umuhondo mwigi Merikire muri bombe Diama. Mama wego chu football is always my life na Dako na Ruhago. Imana ikomeze kubana nawe. Ciao ciao, bye bye, hasta la vista.